Biragoye kuvuga igisirikare cy'u Rwanda no muri aka karere mu myaka 31 ishize ngo wibagirwe izina General James Kabarebe. James Kabarebe w'imyaka 66 kuva muri 2018 yavanywe ku mwanya wa minisitiri w'ingabo, nyuma gato agirwa mujyanama wa perezida mu gisirikare. Kuva icyo gihe kenshi yabonekaga mu biganiro akunze guha urubyiruko bibakangurira gukunda igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo yaruhukijwe wenyine, abandi basirikare bakuru barimo General Fred Bingira, Lieutenant General Charles Kayonga, Lieutenant General Frank Mushokamanzi, Major General Eric Murokore, Major General Augustin Turagara na Major General Charles Karamba, Major General Albert Murasira n'abandi nabo bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Mu Rwanda itegeko rishyiraho sitati yihariye y'ingabo z'u Rwanda, ingingo yayo y'102 ivuga ko imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru kuri officier general ari 60. Bihera mu ntambara ku Rwanda. Amateka akomeye cyane ya General James Kabarebe. Ingabo zari inyeshyamba za EPR mu mwaka w'1990, yari umusirikare muto urangije amashuri muri Uganda, aho yavukiye agakurira nk'impunzi y'umunyarwanda. Nk'uko inyandiko zitandukanye ku buzima bwe zikomeza kubishimangira, muri iyo ntambara yakuye ubutegetsi bwari i Kigali mu mwaka w'1994 igahagarika jenoside yakorewe Abatutsi. General James Kabarebe wari ugeze ku ipeti rya Colonel, yari aide de camp cyangwa se somambike wa Major General Paul Kagame wari uyoboye urugamba. Inyandiko zigaruka ku buzima bwe zivuga ko nyuma yabaye komanda w'umutwe wa High Command w'izo nyeshyamba, nyuma yo gufata ubutegetsi akaba umugaba w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu, Republican Guard. Ni umugabo w'imyaka 66 wubatse, ufite abana batatu. Uretse igisirikare mu Rwanda, azwi nk'umwe mu bashoramari mu bucuruzi, siporo, by'umwihariko umupira w'amaguru. Umugaba w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko ingabo ziyobowe na Perezida Paul Kagame zifashe ubutegetsi nyuma y'umwaka wa 1996, zakurikiranye abo zahiritse mu cyahoze ari Zaire, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi wa none zivuga ko zigamije guhashya ibitero byaho ku Rwanda hamwe no gucyura impunzi. Colonel Kabarebe wari umusirikare mu bizewe cyane na Perezida Paul Kagame, niwe wayoboye ingabo zinjiye muri Zaire ya Mobutu Sese Seko. Ariko intambara afashe indi ntera ubwo ingabo z'u Rwanda zafashaga inyeshyamba za Laurent Desire Kabila gukomeza bagana i Kinshasa, mu murwa mukuru wa kiriya gihugu. Iyo ntambara ntiyatinze cyane. Mobutu wari urembejwe n'indwara ntiyari ashoboye guhuza ibikorwa by'intambara no kurinda igihugu cye. Muri Gicurasi ni mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 1997, Kinshasa yarafashwe, Mobutu arahunga. Kabila afata ubutegetsi afashwe cyane abasirikare ba General James Kabarebe hamwe n'urubyiruko rw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ndetse ahita agira uyu mugaba w'ingabo za Kongo yaramaze kwambura izina rya Zaire. Ntibyatinze havutse ubushyamirane hagati ya Kabila n'ingabo z'u Rwanda. Mu mwaka wa 1998 avanaho Kabarebe. Ibi byaje kandi kuvamo intangiriro y'intambara ya Kabila, no kuvuga handi haza kubamo intambara ya kabiri ya Kongo yabaye inkundura, ikazamo n'ibindi bihugu nka Zimbabwe, Angola byafashije kurengera ubutegetsi bwa Laurent Desire Kabila. Mu mbwirwaruhame ze, Kabarebe yagiye agaruka kenshi cyane ku gitero kizwi nka Operation Kitona yayoboye muri iyi ntambara. Muri Kanama rwa mu kwezi kwa 8 mwaka wa 1998, umunyamateka mu bya gisirikare James Stedzkal mu nyandiko The Kitona Operation Rwanda's Gamble to Capture Kinshasa and the Backsliding of LA yavuze ko uburyo ingabo ziyobowe na Colonel Kabarebe zafashe ikibuga cy'indege cya Kitona mu burengerazuba bwa DRC ari igikorwa cyari gitunguranye cya gisirikare kandi kidasanzwe, cyari kigamije gufata Kinshasa vuba vuba ndetse no guhirika Kabila ku butegetsi. Stedzkal avuga ko iki gitero kidasanzwe cyari kujya mu mateka y'insinzi zikomeza gisirikare iyo kigera ku ntego zacyo, ariko ntibyashobotse kuko Angola na Zimbabwe zinjiye mu ntambara zirengera Kabila. Kabarebe n'ingabo yari asigaranye bahungira muri Angola, babasha gufata ikindi kibuga cy'indege gito cyane abagurukiraho bataha, nk'uko yagiye abigaruka mu mbwirwaruhame ze. Nyuma ya Kongo ya kabiri nk'uko bita iyi ntambara, Kabarebe yazamuwe mu mapeti agera ku rwego rwa general w'inyenyeri enye. Muri 2002 yagizwe kandi umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda mbere yo kugirwa minisitiri w'ingabo muri 2010, umwanya yavuyeho muri 2018. General Kabarebe kenshi ajya mu matorero n'amakoraniro y'urubyiruko kubaganiriza ku byo bakunze kwita amateka y'urugamba rwo kubora igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo w'intyoza mu mbwirwaruhame azwiho kubarira urubyiruko inkuru z'intambara yarwanye nk'intambara n'abacengezi
cyangwa se operasiyo Kitona, ubutwari bw'ingabo z'inkotanyi, akabihuza n'ibiriho, akabifatanya no gukundisha abato igihugu ndetse no kunenga abanzi b'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni General James Kabarebe uyu munsi wa none ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane. General James Kabarebe amaze kumenyekana nk'inararibonye kandi mu bijyanye n'amateka y'u Rwanda, cyane cyane ajyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, akagira umwihariko wo kuvuga ku buryo iyo abari inkuru hari ubwo ushiduka ubirebera mu ntekerezo nk'aho ari filime. Ni mu gihe kuko yabaye mu myanya ingamba zose zategurirwagamo byinshi biba areba ku buryo biba ari inkuru mbarirano kuri we, ahubwo byinshi yarabyiboneye. General James Kabarebe retired yabaye mu myanya itandukanye, aho yabaye umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda, aza kuzibera umugaba mukuru, aba minisitiri w'ingabo, yabaye kandi umujyanama mukuru wa perezida wa Repubulika mu bya gisirikare. Mu nshingano zose yagiye ahabwa hari imbwirwaruhame yakoze zakunze kugarukwaho, yaba ubutumwa yageneraga abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ubutumwa ku rubyiruko, cyangwa se igihe yavugaga amateka ngo buri wese akuremo inyigisho ashaka. Ati FDLR iteye ntiyamara iminota igera kuri 5 mu gihugu. Ubwo yari akiri minisitiri w'ingabo tariki ya 11 Ukuboza na 17, General James Kabarebe yavuze ko abarwanyi ba FDLR babarizwa mu mashyamba ya Congo baramutse batera u Rwanda batamara iminota 5 ku butaka bwarwo. Ni nyuma y'uko tariki ya 4 Ukuboza 2012 General James Kabarebe na bagenzi be barimo uwari minisitiri w'imari n'igenamigambi ndetse n'ububanyi n'amahanga bagezaga ku nteko ishinga amategeko ikibazo cy'umutekano mu karere ndetse no guhagarikirwa inkunga. Yavuze ko FDLR adashobora gufata u Rwanda ndetse ko nta n'isaha yamara mu gihugu cy'u Rwanda. Yagize ati ntabwo FDLR yakwinjira mu Rwanda ngo imaremo isaha. Ibyo ndabibasezeranyije rwose, uko yaza ingana kose, wenda kubera imipaka utarinda buri metero y'umupaka amanywa nijoro, wenda hari abashaka aho baca bakinjira. Ati baba 300 baba 1000 ntabwo FDLR yamara isaha mu Rwanda, ni ibintu bidashoboka. Ubwo yagezaga kandi ikiganiro ku ntore z'inkomezamihigo zari mu itorero urunana rw'urungano mu kigo cya gisirikare cya Gabiro mu karere ka Gatsibo muri 2017, ngo yagize ati mu nteko twavuze ko FDLR itamara isaha imwe mu Rwanda, ubu byabaye iminota 5, ntabwo bikiri isaha imwe. Yakomeje agira ati ubwanyuma FDLR nitsindwa byari muri 2 Gicurasi, uruhare runini FDLR yatsinzwe n'abaturage mu majyaruguru za Rubavu, Nyabihu, Ngororero, Musanze, Gakenke, kubera ko ababyeyi nibo bafataga abana babo kenshi. Ati bakababeshya ngo nimuze mu rugo tubaye ibiryo. Umubyeyi yaha umwana w'umucengezi ibiryo, umwana yaba arimo kurya, umubyeyi akamwaka imbunda akamufata akamuzirika agahamagara ingabo ati bari hano. Nuko intambara y'abacengezi yarangiye. Aragize ati Kayumba Nyamwasa ni igisambo n'umuhemu. Mu kiganiro General James Kabarebe yahaye urubyiruko rugera kuri 200 ruharizwa mu muryango w'abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ahereje mu Kwakira 2016, ubwo yari akiri minisitiri w'ingabo. Yagarutse ku buryo abacamanza babiri b'Abafaransa Jean-Marc Herbon na Nathalie Po baherukaga gutangaza isubukurwa ry'iperereza ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, bikurikirwa n'ubuhamya bwa Kayumba Nyamwasa wahunze igihugu washinje abayobozi b'u Rwanda uruhare muri icyo gikorwa. Yabwiye ko ipfundo ry'ubucuti bwa Kayumba n'Abafaransa nta kindi kibwihishe nyuma uretse ubusambo no gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda ngo babone uko bakora jenoside. Yagize ati biriya bagiye muri Afurika y'Epfo bagashaka ibisambo, ati nka Kayumba bakamugira inama, sinzi ibyo bamusezeranyije niba ari amafaranga. Ati kuko nawe yabonye ko intambara ze ntaho ziba nta naho zigera. Bati noneho bishyire kuri perezida. Ati ya dosiye yo kuvuga abantu 40 ngo barashe indege ya Habyarimana, oya vuga ko ari perezida Kabarebe na Kayonga ati 3. Ati nibyo biri bushoboke. Ati kuko uwo dushaka ni perezida. Bagomba kuba ati baramuhaye amafaranga menshi, ariko icyo bashakaga ati nuguhirika ubutegetsi buriho bagamije guca intege uburyo abaturage bayobowe. Niba ushaka perezida, ushaka igihugu, niba ubigezeho jenoside irabaye. Ubutumwa bujya gusa. Nubwo yatanze umwaka ushize mu kiganiro ahaye Inkeragutabara zisaga 1000 zo mu turere twa Rubavu, Musanze zari zikoraniye muri Nyabihu. Yagize ati niba hari umuntu w'umuhemu ubaho, ati watangaho urugero rw'ubuhemu ni bwana Kayumba Nyamwasa, kubera ko Kayumba Nyamwasa icyo yabaye cyo mu ngabo za RPA yarakigizwe, ntabwo yakigize. Nta n'igitangaza yakoze mu ngabo za RPA nko mu rugamba rwo kubora igihugu cyacu, nta na kimwe yavuga ati nakoze aka kantu aha naha ku buryo nagahemberwa. Nta na kimwe afite yavuga, ahubwo yagiriwe neza igihe cyose
ati hari ukuntu umuntu agira amahirwe mu bihe bitandukanye bitewe n'ibihe uko biteye, akagira amahirwe akagendera ku bandi akagirwa icyo ari cyo, ariko iyo ari umunyabwenge buke, iyo ari umuhemu mu buzima bwe, iyo nta burere agira, iyo ari umunyamusozi, ati ibyo byose abipfusha ubusa. Kayumba Nyamwasa nuko ni umuhemu. Ati mwitegure kugira ibibazo. Yabwiraga Joseph Kabila. Urugamba rwo kubohora Kongo rwanahiritse ubutegetsi bwa Mobutu, rwatangiye binyuze mu guhuriza hamwe abarwanyaga Mobutu no kubongerera imbaraga, barimo Deogratias Bugera wayoboraga EDP, Alliance Démocratique des Peuples, bashinga FDR, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo. Colonel James Kabarebe ubu yari General w'inyenyeri enye, niwe wari warushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri FDR icyo gihe. Kabarebe aheruka kuvuga uburyo nubwo abaturage bari bishimiye impinduka zari zirimo kuba mu gihugu cyabo, yaburiye Yohani Desire Kabila ko nibadakorera abaturage nabo bazabatera umugongo. Ati bari bishimiye cyane impinduka zari zirimo kuba, ariko kuri Kabila by'umwihariko icyari guhindura uko ibintu byari bimeze cyose cyari cyemewe. Baririmba rero ngo harakabaho ukwibohora. Ariko ndibuka icyo gihe icyo nabwiye umuhungu we Joseph Kabila, nimuhumwe amaso n'izi ndirimbo abaturage uyu munsi bararirimba ukwibohora, ejo cyangwa se undi munsi nibo bashobora kuzajya mu mihanda bigaragambya kubera mwe. Iby'ingenzi nibyo muzabaha. Aba bantu batsikamiwe imyaka myinshi, bafite icyizere ko umunsi umwe tuzabazanira ikintu gishya. Rero utagize icyiza ubakorera, mwitegure kugira ibibazo. Ubwo ibintu byari bikomeye, Mobutu yahise ava mu gihugu. Yohani Desire Kabila akomeza gusatira umurwa mukuru Kinshasa. Kabarebe ati nahamagaye Kabila kuri telefone icyogajuru, ndamubwira nti Kinshasa twayifashe. Ati nibyo. Ibyishimo biramurenga, araseka arishima cyane. Ndamubwira nti ibintu byose biri ku murongo, ushobora kuza. Akomeza kumbaza niba ndimo kuvugisha ukuri. Yari mu nzu ye i Lubumbashi ari kumwe na Lieutenant Colonel Murokore. Murokore yatatse asaba ubufasha kubera ko Kabila yari yamutuye hasi. Ibaze Kabila na Lieutenant Colonel Murokore ati barimo kwibarangura hasi n'ibiro bya Kabila. Ati yari atangiye kubura umwuka. Ati Kabila yari arimo gusakuza ati ubu mbonye ubutegetsi, ndi perezida wa Kongo. Ati ndi byose. Akaba rero ari mwigarama zitandukanye. Ari n'ibwigarama rero General James Kabarebe yavuze agira ati uko ntahunguka yamubwiye ko azagaruka mu Rwanda nta mututsi ukirurimo. Hanyuma indi naho yagize ati umwarimu wamwangishije kuririmba yishwe n'inkuba. Undi ati guhagarika jenoside byasabye icyemezo cy'umuntu umwe. Ubwo yagarukaga kuri Perezida Paul Kagame. Yakebuye kandi abahunahuna muri Uganda. Andi naho yavuze uko yarwanye n'intare. Andi naho yavuze ati ntabwo ingabo z'u Rwanda zagiye rero muri Kongo kwica abanyarwanda. James Kabarebe yavuze byinshi cyane. Ati uwiha kurwanya Perezida Paul Kagame ndamubabarira. Byinshi rero yagiye avuga. Tuzafata umwanya tugiye tugaruka kuri izi mbwirwaruhame zose za General Retired James Kabarebe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane n'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba muri rusange. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize gukomeza